I veliki pozdrav za ove ođe kraljeve. Istorija čovječanstva prepuna je neriješenih misterija, od kojih su neke više nego zastrašujuće i od kojih će vam se zalediti krv u žilama. Uprkos današnjoj tehnologiji, one su i dalje ostale neriješene, a stručnjaci nauka nemaju odgovor na njih. Danas sam za vas pripremio neke od najvećih neriješenih misterija na svijetu. Uživajte! Zelena djeca. U blizini sela Volpit u engleskoj oblasti Suffolk, radnici koji su radili u polju čuli su glasan dječji plač iz jednog jarka. Kada su prišli, iznenađeni su vidjeli neobičan prizor. Pred njima su se nalazili dječak i djevojčica, čija je koža bila zelena, a bili su odeveni u neobičnu odjeću čudnih boja, napravljenu od nepoznatih materijala. Djeca nijesu znala jezik, a odbijali su da jedu bilo šta drugo osim graška. Dječak je preminuo posle nešto manje od godinu dana, dok je djevojčica vremenom naučila engleski i u ishrani je koristila i druge namirnice, pa je koža izgubila zelenu boju. Ko su bila zelena djeca iz Vulpita? Do dan danas je ostala misterija, mada je bilo više pokušaja da se objasni njihovo porijeklo. Na primjer, škotski astronaut Dangat Lunana tvrdio da su djeca bila vanzemaljci, koja su greškom prebačena na Zemlju sa druge planete. Ovog februara bilo je tačno 55 godina od nikada razriješene nesreće u kojoj je stradalo 9 ruskih skijaša i planinara u Djatlovom prevoju na Uralu, koji je čak ime dobio po vođi nesrećne grupe Igoru Djatlovu. Svi članovi ekspedicije pronađeni su mrtvi. Koste svih žrtvava su bili sjede. Frapantno, ako se zna da je najstariji član ekipe imao 37 godina, a da su svi ostali bili u svojim 20. Sovjetske vlasti su donijele zaključak da je nesavladiva prirodna sila bila uzrok nesreće. Pristup cijelom području je 3 godine nakon toga bio zabranjen. Bjegstvo iz Alcatraza. Frank Morris i Clarence i John Anglin dospjeli su u zatvor na ostrvu u zalivu San Francisco zbog pljačke banke, a iz njega su izašli tako što su kašikama probili rupu u zidu ćelije i provukli se kroz ventilacione cijevi. Događaji su opisani 1979. godine u filmu Bjegstvo iz Alcatraza, u kome je lik Franka Morrisa tumačio Clint Eastwood. Rongo Rongo su znakovi otkriveni u 19. vijeku na Uskršnjem ostrvu. Mnogi su pokušali da definišu ovo pismo, ali niko nije uspio. Postoje brojni predmeti na kojima postoji natpis na ovom pismu. Neki su oštećeni. Krajem 19. vijeka su prikupljeni i prodani muzejima. Rongo Rongo tekstovi napisani su na izmjeničnim pravcima. Znakovi su obrisi ljudskih, životinjskih, biljnih i geometrijskih oblika. Ok ljudi moji, to je to. Iskreno se nadam da vam se ovaj klip svidio. Ako jeste, u komentaru pišite temu za sljedeći video. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se, uključite zvonce. Uživajte mi ostatku dana i ljubi brat.